Enisa Imamović je diplomirala menadžment u kulturi u glavnom gradu Mađarske, a potom je završila i fitness akademiju, a nedavno je izašla i njena knjiga koju upravo vidite, zove se Umetnost orijentalnog plesa. I ona je večeras u Beogradskom studiju sa nama. Gospođice Imamović, dobroveče, dobrodošlicu vam želim. Dobroveče. Studirali ste u Budimpešti. Odakle knjiga Umetnost orijentalnog plesa? Šta vas je uopšte privuklo orijentalnom plesu? Pa ja sam tamo počela da učim prosto kao rekreacije radi. U to vreme kod nas to još nije bilo popularno, a tamo već jeste. I to mi se jako dopalo. I vremenom sam počela sve ozbiljnije da se bavim time i bilo mi je vrlo zanimljivo ne samo znači da vežbam to, nego prosto kako je nastao taj ples, zašto, šta je značenje i zašto je kako utiče na organizam, pa sam zbog toga u stvari studirala i fitness akademiju upravo zbog plesa. Zašto je sad, evo sad znate i da plešete, uložili ste veliki trud i istraživanje da napravite ovu knjigu, pa zašto je orijentalni ples u poslednjih 10 godina tako strašno popularan na zapadu? Pre svega zato što se, kratka rečenica, zato što se žene dobro osjećaju kad igraju. Prvo, kao svaki ples, kao svaka fizička aktivnost ima pozitivan uticaj i na telo i na psihu, znači dobro se osjećamo, krećemo se, a pored toga ono što je specifično za orijentalni ples jeste da se vežbaju mišići koje neki drugi sportovi i plesovi malo zapostavljaju. Znači to su mišići upravo oni koji su važni za pravilno držanje tela i koji su ženama važni, znači recimo može da pomogne da ublaži tegobe kao što su menstrualni, predmenstrualni sindromi i slične. Vi ste praktično spojili ono što ste naučili o fitnessu sa jednim plesom i primenili jedno i drugo. Da. I publika vas je videla i na Sport Festu, ako se ne varam, ove godine na Adi Ciganliji. Kakve su reakcije sportista kad odjednom na scenu izađu plesačice orijentalnog plesa? Pa mislim da im se to sviđa, zato što je to drugačije nego njihovo, a mislim da i publici zanimljivo da vidi razne vrste fizičke aktivnosti. Ako sport shvatimo tako malo šire, kao prosto zdrav način života i kao sportsku rekreaciju kojom bi svako trebao da se malo bavi radi svog zdravlja, onda je svakako i ples i sport i svaka vrsta fizičke aktivnosti. Dobrodošla. Da. Naši gledalci će naravno morati da vas vide kako vi to plešete na kraju ove emisije, a za kraj razgovora da kažemo još i to da je ovo vašu lepu knjigu kao izdavač slovi Međunarodni naučni forum Dunav-reka saradnje, dakle i orijentalnim plesom se potvrđujemo kao jedna zajednica multikulture, je li tako? Da. Enisa, hvala vam najlepše, vidjet ćemo vas nešto sada. Ono što sam obećala pre par minuta, Enisa Imamović jeste autor one lepe knjige o orijentalnom plesu, ali red je, kad smo toliko pričali o orijentalnom plesu, da je i čujemo i vidimo. Direktno iz studija Beograd, ja vam želim dobar prijem i još bolje večer. Doviđenja.